Бүгүннерге малуһун жахалтатын тустаах салаларын лехиттере саморсун нехелегер үлеләтилер. Олохтоохтору кыттакыр сүйүге үгүс сүбе ама берелинне. Нехеленне бүгүнгү күнгө ордук каннык сала үлетигер мунақсыйрын Мария Иванова билисте. Бүгүннерге амма саморсунугар ыччат күнүгөр аналлах терәһен чарчытынан тухалах хейтеннерилери орыйын терилтелерин берсибителдерен гордулар. Ол курдук социальный харалта үлелах болу ыччаты урбаны юр социальная психологическая киң ты хайстыбатын специалистерин хеленнега сүбе ама бердилер. Билинге Жаңа бихи танкепсидбит сылбыт хурукеттен бу предпринимательство линиятынан тух программалар, граннар, поддержкалар балдарын тустарын кепсятибит. Оннаттан ордук жон бу маннык хамырсын кудук нехалекет тугунан жартаныктарын сөбен тугунан вопростары бердилер. Нехелек олохтоохтора ордук социальный харалта үлетинин тирехирген элбахайтыгы бердилер. Онтон үлети соқсыджар эдерчат үлелях болу киннеге быстах курстарга суруйттарда. Ты хайсын производственный кооперативыгар саморсуңа оны үрия сырыттыбыт. Манотон эхилги жыллааққа инвалидта программаларынан үс инвалиды үлеға ыларга кепсетигиттыбыт. Саморсун эдергала Конечниковтар был саңа жетуттан сағалауыттар. Манна эдергаларга туох көмөкөлүлөрүн туһунан ыгыл иете Мария Италаспыт. Субсидия не харвын. Тух көмөвары дем. Онулан Онтон документтарга комиссияның түгенин бері остыйлар. Эдер специалисттары үйүтелер. Эти курдук саморсон нехелеген олохтоохтора терәһиңе кахтоохтук кыттан тухалаага билен көрөн таргастылар. Мария Иванова, Рустам Пудов, филиал иткен Саха телевидениете, Амма.